Watla ka India kabsyam layorung ceka FIFA World Cup resong kirang lekai kibadon jingede batkari India kelpen pawe kasap kepong joki hakide kisau tlikiri pakiliyo ban mikmat ceka FIFA World Cup menta usnem kuplay piki parlok perjor kibasut tenati ke channel supaya like subscribe persahat rekumju pan kerjaan perkasi haoit perlok kari India klaim la banyo rung ceka FIFA World Cup menta usnem buat la kalong kari kebehe abha hadau ba jong Asian Dre ke klaim yo rung ceka FIFA World Cup buat tang cisinru Dre menta saungut kidei kibalap pun laka hakari India pat menta kalayo ban mikmat di kisau telikiri kibakilahe lasan hakini kiri uwe kum usam sing ubadai orang lekai ubadai nakajat penriu Punjabi balong orang lekai badkong ubadai negeri India banne lekai ka Bundesliga bat ubalai lekai na klub Bayern Munich Dre menta ulai sajid ban mikmat jika New Zealand haka FIFA World Cup pat uwe pat utasin Muhammad Jasi orang lekai pedangkat kenai senam kerta palayo kalat ban mikmat jika rikuatar jika FIFA World Cup pat ubadon kejingedei kibahayi ngestem pat kejala kerela kumju unishan velu pele orang lekai kemat jongkok klub Melbourne Victory ubadang arpsus nem kerta ubadai negejala Tamiladu Ndrei menta olam mikmat dikari Australia haka FIFA World Cup sowe pat usam wel moto samai orang lekai pedeng obat tepipa opalayo kalan pan mikmat di ar Kongo kepadai rukari kebayo rung nengkong seka World Cup padlaong ba okupai jong uday nagejala Tamilnadu kumta kalong ke kubor ke pasti tenat bah bawat la ke India kam siam la bandrung seka FIFA World Cup re ke jingade jong ke India kadang pen pau haka lempung jong ke FIFA World Cup lempak ini kisau ngut kirang lekai kibai lekai sing kisau telikiri kum tatang ketik kubor kuplay sibun